Još malo podosnu u Sloveniji. Dobro večer sa stadiona, sa našeg najvećeg stadiona. Na našem zajedničkom stadionu igri u šestostruki prvak Evrope Real Madrid i Crvena zvezda. Na golu Crvene zvezde Stojanović u bekunskom paru Krivokapić Radovanović, Halpinija Bračun Versel Janković i u napadu Žirović, Bošković, Roskić, Petković, Stojković i Mrkela. Na golu Reala Bujo u bekunskom paru Čendo i Camacho, Halpinija Sanchez, Salguero Gordillo, u napadu Solana Michel Sanchez, Gallego i Valdano. Pred oko 85.000 gledalaca naši igrači imaju prvi napad. Bio je to jedna Ljuljiška golmanu Reala, međutim izbačena lopta. Lopta je u autu, sada kontrapad ekipe Reala i evo kornera za ekipe Reala. Prvi korner za ekipu Reala izvodi Sanchez, nabačena lopta, međutim Stojanović uhvatio tu loptu i degažila loptu daleko napred prema Mrkeli. Mrkela je izgubio duel sa Čendom, out. Out za ekipu Crvene zvezde izvodi Stojković, dao loptu prema Bori Cvetković, ovo je srušen nekih 20 metara od gola Reala i to je slovo za ekipu Crvene zvezde, izvodi ga kapitan Dragan Stojković. Bio je to jedan topovski ulaz, međutim Bujo uhvatio tu loptu i dalekim jakim odbojnim udacem degažila loptu prema Valdanu. Valdano je gurnuo loptu prema Sanchezu u prazan prostor i upravo sada se vidjelo koliko je taj Hugo Sanchez opasan pakmen igrač. Trebalo mu je samo delić sekunde da se nađe oči u oči sa golmanom Stojanovićem. Nekoga je srušio, mislim da je to bio Krivokapić, ovoj gužbi se nije najbolje vidjelo. To je slobodan ulaz za ekipu Reala sa nekih 20 metara. Spodiga Michel, za koga kažu da ima najjačitu šutu u ekipi Reala. Onda je neko pucao, pokazuje poštu, vidje to sve pozicija, kontranapad Crvene zvezde, vodi ga Mrkela, evo sada ulazku u kazni prostor, bila je to nabačena lopta, stvorila se velika gužba, 1-0! 1-0 za ekipu Crvene zvezde i umalo 1-1, ali 11 terac. Umalo 1-1, ali 11 terac, sada se vidjelo koliko je Real ispusna ekipa. I dok su tamo naši igrači radovali odbranjen, penal odbranjeno je, tamo je Krivokapić izbacio loptu u korner. Sada na miru da vam opišu šta se sve dešavalo. Posle vodećeg povodka Crvene zvezde koje je postigao Bošković Rovski, usledio je munjevit kontranapad Reala. Bio je to čist penal kao suza, nema dvomljenja. Međutim, Stojanović je tamo uspio loptu izbaci van 16 terca, onda je Krivokapić. Evo sada kontranapad Crvene zvezde, 12. minut, Žarko Žirović beži golmanu, izvuko je golmana na centru skoro i to je 2-0. Kakva početak, mogu da kažem, samo briljantan. Nikada čini se od dolaska Dragana Stojkovića u redove Crvene zvezde, Zvezda ovako nije igrala. Nadigran je Real. Evo sada drugog kornera za ekipu Crvene zvezde. Evo sada Mrkele koji se izvukao izvan kaznog prostora. Topo zgurac, prečka, umalo 3-0, sada je Real mogao da bude i nokautiran. I tamo je neko izbacio loptu u aut. I odakle meni jednom dovoljno čujem utakmicu, ja si posle to mogu da kombinujem i na pamet prenosim iz svoje glave, kako god volja publici. Tako da to i nije neki naročiti problem. Mene su zvali, oni su da prenosim Jugoslavija, Meksiko, pa kad na pismu za jebanciju tamo, kaže oni meni, kaže Kujiću kako da čeramo to, rekao ja se javim iz Meksika, ali sam previdio da Nišu ima mnogo knježevčina tamo na studijama. Jedan me zove u studiju tamo, kaže Kujiću kako u Meksiko si ti, rekao dobro je, rekao ćuti, rekao. Mislim, to je bio sker, znaš pa, Kujiću kako u Meksiko si ti, rekao dobro, rekao samo ćuti si. Poluvreme utakmice Crvena zvezda Real završeno je rezultatom 3-0. U međuvremenu je Boro Cvetković još jednom dokrajčio protivnika. Bio je to jedan munjevit kontranapad u dva poteza, da to kontranapada mogu da uči slavni Real kako se izvode kontranapadi. Janković je gurnuo loptu u prazan prostor, Bori Cvetković ovaj hladnokrvno zaobišao golmana Buja, otišao malo u kosu u desnoj strani, prema desnoj strani, međutim i odatle je poslao loptu u praznu mrežu. Uzaludan je bio napor tamo i Bujoa i Čenda da se vrati, da stignu tu loptu, to se nije moglo. Na poluvreme se dakle odlazi rezultatom 3-0 za Crvenu zvezdu, ali sada Real je uzeo stvari u svoje ruke, potisao je naš tim u svom 16-tercu tamo. U petecu su nas nabili, evo sad je jedna gužva ispred Stojanovića, izboksovana lopta i to je sada slobodno za ekipu Reala sa nekih 40 metara, nabačena lopta, evo sada Sancheza 3-1, evo sada Sancheza muk na stadionu, Real je smanjio, 74. minut. Crvena zvezda ponovo kreće u Ljuljiše, evo sada Jankovića koji je slušan tu nadomak 16 terca ili unutar 16 terca i to je penal za ekipu Crvene zvezde, evo sada Jankovića izvodi penal, udarac i
4:1 za Crvenu zvezdu, učilo se da je loptu udarila van okvira gola u onu šipku, međutim ona se odbila sa šipke od unutrašnje strane. 4:1 za Crvenu zvezdu. Kakav vatromet golova, evo sada i kontranapada Reala, evo sada Sančeza, prevario je dvojicu igrača, ulazi u kazni prostor, tamo neko postoji nogu, Sančez pada i neverovatno Heke svira penal, još jedan penal, 3 penala na jednoj utakmici četvrtfinala Kupa šampiona, pa to skoro da nigde nema. Ali evo sada Sančeza i 4:2 i kraj utakmice. 4:2 u posljednjem minutu, Sančez je donao kakvu takvu nadu Realu za revanš. Sa 4:1 Crvena zvezda je i mogla da se naradaše da prođe. Ovako sa 4:2 Realu je potrebna pobjeda od samo 2 gola razlike pa da prođe u polufinale, gde bi ga najvjerovatnije čekao Bayern koji je deklasirao u prvom meču ekipu Anderlechta sa 5:0.